Selamat balalar. Bugungi kunimiz qalay? Bugun biz bugun degan haqida saboq o'tamiz. Bugun degan nega bilamizmi? Bugun bo'la olamiz biz ya? Ya'ni Tuman yer degan haqida. Tuman yer bizning Tuman yerimiz qanday yer? Qaysi yerda o'tiramiz? Qaysi qalada o'tiramiz biz? Benar kau? Kan ayah boleh? Ayah. Tuan macam siapa? Tuan terus. Tuan ada. Dia macam ni macam dia. Tuan macam siapa? Jadi siapa tuan macam? Terus. Dia tu mesti macam.
bizga berilgan. Jimsiyning aksiyet, kun, balla degan so'zlarni bugunga bilamiz. Hamda so'zlar bor aslida berilgan. Kelesi qanday tusga tushdi? Aytamiz. Sariq. Qanday tus tushdi? Ko'k tusga tushdi. Qumga bo'lamiz. Kelesi. Qizg'it sariq. Qizg'it sariq degan so'zni ko'rib olamiz. Сол сөздерді буынға бөлеміз. Сосын қанша буын болады, сол буынды әкеп неше буын болғанына қарай жабыстырамыз. Бір буынды араларда мына жерге, екі буынды мына жерге, үш мына жерге, төрт буындарды төрт деген санға жабыстырамыз. Кейде бір-біріне таңдаймыз. Қатарына келеміз. Үші жауап оқимыз, буынға бөлеміз. Сосын жабыстырамыз. Söz tutulayım. Bağırsak böleriz buğga. Kanca buğ? Dur. Bağırsak. Üç buğ. Kaç buğ? Evet. Alp dediğin sözü buğga böleriz. Üç buğ. Kondurarak. Hayır. Bunga bölemiz, bölüm değil.